U drugom dijelu Hajduk agresivni, bolji, uporni, to je to rezultiralo s godinskom Čelića. Poslije onog vodstva Prosinečkog u 14. minuti, sada evo 1-1 u Splitu. Upalili su se na onom dijelu stadiona gdje su najgorljiviji Hajdukovi navijači, bengalske vatre koje ovdje očigledno teško nije nabaviti. Pripremajući se za nogometne utakmice u ovakvim situacijama kada ima dosta petardi, bengalskih vatri, raketa i tako dalje, ustanovili smo da svaki čamac za spasavanje trgovačkih brodova ima po 12 bengalskih vatri, po 12 raketa, po 12 dimnih bombi, a članovi Torcide, koji očigledno imaju veze, iskoristili su sada trenutak da naprave jednu dimnu zavjesu nad igralištem na Poljudu. U svakom slučaju i Delega će imati ovdje dosta posla. U prvom poluvremenu sve je bilo korektno, sve je bilo u redu što se gleda na statistiku, a ovo je sada prevršilo svaku mjeru. UEFA u takvim situacijama reagira i svaka bačena petarda na teren, to su velike pare u švicarskim francima, a kod nas još pravila nisu ustanovljena. Ne znam što čekaju ljudi iz Nogometnog saveza Jugoslavije.